Gelingizler. Seyirci batı mayramızlar bilen ötüp geçse dahi Novruz mayramızlar bilen gelingizler. Hörgötü oturturunuzlar az çok olunca. Gösterin. Gel izle. Gel izle. Gel izle. Ey sarılaktın mümbeyi, sananga var ötündevi, sananga var ötündevi, sanava gelinleri dinlenir. Ey kentinde görsem göçürdü. Tölökö canımda turgan yukandı civergim bilbeti bölökö. Türkümül kaçat bizmenen, taygan koy dizmenen, ruhsat olsa neceke tanış olayın sizmenen. Alarık bilen bularık, gül hayırlı söz bularıp, ruhsat olsa neceke tanış olayın bularıp deydi. Özde tamtırak menin canımda ırgap bile bir cigit durar. Devo ünlü kalparçına bilir musun? Kana? Gel Cumagül. Bayramımızlar menen. Mana ki uzun göçe geldi de. Bayramımızlar menen. Gelin. 8. Mart bayramına hoş geldiniz. Muzga men toz olayın uzun göçeni. Muzga hoş olsun benim. Assalamu alaikum, hurmattуу айымдар, асыл энелер, ардактуу эжелер жана кадырлуу коноктор. Сиздерди бүгүнкү жаздын алгачкы майрамы 8 март менен чын дилибизден куттуктайбыз. Сиздер үй бүлөнүн тиреги, жашоонун булагысыздар. Ишиңиздерде дайым ийгиликтер болсун, үйүңүздөрдө береке болсун. Ар дайым гүлдөй жайнап, сый урматтын үстүндө жүрүңүздөр. Сиздерге арналган бүгүнкү чай концертибизге майрамдык маанай менен келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирип, майрамдык кечебизди ачык деп жарыялайбыз. Ардактуу апалар,
Сиздердин мээримиңиздер дүйнөнү жылытып турат. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Балдарыңыздардын сыймыгы болуп, төрүбүздүн көркү болуп, аман болуңуздар. Сиздер бар, биз барбыз. Наркы бурчтагылар жакшылап кол чапкыла. Аял затын даңазалап ырдабаган акын жок болсо керек. Келиңиздер, энелерибизге, эже сиңдилерибизге арналган каалоо тилектерге кезек берели. Алгачкы сөздү баштоо үчүн айылыбыздын ардактуу эс алда жүргөн мугалими Арсакал эжекебизге жана ошондой эле айылыбыздын ардактуу эс алда жүргөн Арсакал медайымына сөз беребиз. Kuş gelsinler. Sulular. Жақшылар. Ушул айылдын көркү болгон байбичелер. Бүгүнкү 8 мартты жылда өткөрүп жүрөбүз. Ошолдун катарында быйыл Желеңил көчөгө келип калган экен. Куш келипсиздер биздин айылга. Чоң рахмат, кол чабалар катырат. О, бурчтагылар чапайт, бизди көрбөйт. Аны эмесе кийинки сөздү биздин көчөбүздүн аксакалы абабызга беребиз. Жакшы сүйлөгөндөргө приз бар экен. Ооба, приздер көп. Эжекеге дагы приздери. Келиңиз аба. Ушундай деле кутулуп коюн дейт окшойт жеңем, Uzun ömür versin sizlerge. Vaktini ola, dil soğuk bolgala, mayramlar menen kut bolsun 8. Mart mayramlar menen. Rahmat, çok sizge. Keyinki sözdü ayıl aksakallarına jana ayılыбыздын başçısına berебиz. Келиңиздер кана. Aytdım öyle, bugün erkekler gelmeyi tavsiye etmedim. Öyle ya. Hurmatlı hiç kimge turgan ayama үй бүлөдөгү деңгээли жогору көтөргөн айымдар силерге чоң рахмат. Sizler menen bolup жатат. Uyuşturup жаткан ayallar sizlerge түндүгүңүздөр бийик болсун, эрегиңиздер кең болсун. Айыл аксакал айымдарында аксакал кайнежебиз Абайла эже, Мавлюда эне, Гүлүпе эже, Минавар эжекес сөзгө чакырабыз сиздерди. Canım seni bana verelim. Bilesin o sağlıkçılık, sağlık ısmarlanıkçılık. Canım seni bana verelim. Ем молодцы, мына. Жакшы курсагы койгондо жакшы билет чапат. Тамак жебегенде кетип калды курсак ачты. Aynen aynen olur. Zor olur.
Ertem çok görsün uşunu da koyular çiğde urgak da diyor. Kıymılda çiğde. Buna kalmasın. Koyga da gelesin çakırlar. Şunu da koyular. Yolun açık olsun. Baldarın baktığın olsun. Özünü tartıp dardan kaybolduruyorsun. Daima şeyde muzga kütöz, kalça kütöz. Tınç kol.